U šljivi, evo, znači 23 godine. Znači, voćnjak koji je najstariji, znači 23 godine je star, sljedeće godine će ići zamjena. Ove godine taj voćnjak stabla daju ona koja su u rodu, ima dosta propalih stabala, stabla će dati 150 kg. Znači, doći i ove godine do kršenja, znači šljiva je rodila, ima je, ali vrijeme je da se voćnjak zanovi. Kažem, iskustvo imam, vremena ovdje možda nećemo imati toliko koliko bi za jednu prezentaciju trebalo, ali hajde da se potrudimo da bude sve, da bude rado najbolje. Mene znate, ja sam strukovni inženjer poljoprivrede, smjer zaštita bilja, bavim se, imam 9,5 hektara svog voćnjaka, kruška, jabuka, šljiva, trešnja, imao sam bresku nektarinu, preklapala se sa šljivom, pokrčio, posadio šljivu. Znači sve ove sorte šljiva koje vi poznajete ili su bile u mom voćnjaku ili će biti, pošto se ono traži ono što je najisplativije i najekonomičnije za proizvodnju. Šljiva, kao i sve ostalo vuče od grčke riječi, prouno, što označava stablo šljive, a ovo domestika označava da je to domaća šljiva. Šljiva pripada istom rodu koju spadaju bjelošljiva, baden, kajsija, višnja, trešnja, džanajka, to jest sve one imaju za plod košticu. Ovo je stelen. Što se tiče porijekla šljive, kod nas je šljiva poznata da je oduvijek, ali evo, najstariji pomeni dolaze iz 17. vijeka, početkom 19. vijeka šljiva je se počela intenzivnije saditi, mislim za vrijeme Miloša Obrenovića da je krenulo i u Srbiji, preko Drinje počela je šljiva da se sadi, da se širi. Šljiva je voćna vrsta koja raste na srednjem velikom stablu drveta do 10 metara visine. Ovo 10 metara visine djeluje vama možda prebujno, međutim svaka borba sa obuzdavanjem šljive da bi donijela veći prinos je problematična kako tu šljivu ukrotiti ako ona ima tendenciju da izraste na 10 metara visine. Mogu biti plave, crvene, žute boje plodovi, znači imamo ih različitih. Meso ploda slatko, žućkasto, košica naravno u sredini. Pojedine sorte nisu samooplodne, zahtijevaju druge oprašivače i vama bih preporučio da takve sorte, ako ste u planu sad, zaobiđete bez obzira kakvu ekonomsku računicu one donosile. Stablo ima srednjih razmjera, mogu biti žbunasta, piramidalna, kornasta forma, u većini slučajeva je to piramidalna forma koja je jako zahvalna za formiranje svojeg oblika. Korijen se razvija dosta duboko i glavna masa žila ide od 10 do 70 cm dubine. Znači da bi jedno stablo moglo uzeti svo hranjivo, biljka je sama, Bog joj je dao da ima korijen koji će otići do 70 ili 80 cm dubine i uvijek morate u vidu imati da i taj dio korijena treba nahraniti da bi biljka postigla prinos od onih 40 tona po hektaru. Do 50 cm dubine nalazi se 70% korenovog sistema. Kako ćemo mi nađuriti tih 50 cm ako đubrimo samo površinski dio? Znači, đubrivo se mora kultivacijom unijeti u zemljište. Pojedine žile mogu da dostignu i do 2 metra. To je uvijek neka žila je pobjegla, otišla na drugu stranu, stigla čak do drugog reda, bori se, ide onim dijelom gdje je zemlja rastresitija, gdje se to lakše razvija. U horizontalnom pravcu znači 8 metara. Uvijek je ono pravilo koliko je biljka široka, znači od samog centra stabla, kolike su joj ramene grane, toliki je i korijenov sistem. Znači, ako pustimo mi sad tu šljivu, da je neka slobodna forma, mi imamo od mene do vida daleke žile. Ako je ta biljka kontrolisanog rasta, znači gusti sistem sadnje, na 2 metra stabla od stabla, korijenov sistem je daleko kraći.
Odlika šljive da u velikoj mjeri razvijaju izdanke i izbojke. Znači, problem je konstantan onih izbojaka iz korena ovog sistema, oni, kako mi to kažemo, potjerali džanarčići. Znači, to često bude problem, pogotovo u voćnjacima gdje se koriste totalni herbicidi za suzbijanje korova. Rodno šljive je vrlo različita, od 10 do 250 kg po stavu. Znači, ja sam jedne godine imao i po 200 kg po stavu, znači sistem sadnje 5,5 sa 5, ali ovih 10 kg se računa na stablo koji je u gustoj sadnji gdje je 1200-1300 stabala i kad malo rodi ona da 10 kg i opet imamo neku računicu, razmnožava se semenom te vegetativno kalemljenje. Znači, posije se džanarika u košnici, nikne, onda se ta džanarka nakladno kalemi i proizvodi se sadica. U svijetu postoji 2500 plemenitih sorata šljive, znači ljudi su se pobrinuli da kultivišu, uzgoje ono od čega čovjek može imati neku korist i neku računicu i sad su te sorte šljive radi praktičnih potreba razvrstane po geografskom prostoru. Znači imamo zapadnoevropske, srednje ruske, sjeverno-kineske, kinesko-američke i sjeverno-američke sorte šljiva. Kod nas se najčešće uzgajaju ove evropske sorte šljiva koje su drugačije od japanskih i po pitanju ukusa, arome i sve ostalo. Znači po obliku ploda mogu da budu mirabele, sitni plodovi okruglastog oblika žute boje, renklode ili okrugle šljive, jajaste šljive, znači tipa stelne jajasta šljiva, znači meso ovih šljiva je čvrsto i sposobno da izdrži transport. Imamo ovalne šljive, cepače ili plavice, tu možemo reći da je čačanska ljepotica jedna od tih cepača. Imamo japanske šljive koje su u stvari hibridi japanskih i evropskih. One cvjetaju rano, plodonose kasno i mogu da stoje u hladnjačama i do 4-5 mjeseci u kontrolsanosti. Da bi poznavali, da bi mogli recimo pristupiti rezervi, moramo znati šta se dešava sa tim stavom. Tu će nam pomoći, znači, izgled samih ovih rodnih elemenata kod jedne biljke. Imamo cvjetne pupoljke i imamo lisne pupoljke. Ne rađaju svi cvjetni, ali svi lisni će listati. Znači, ono što je bitno da svaku sortu da znamo na kakvom drvetu će ona rađati. Cvjetni pupoljci mogu biti pojedinačni sa jednim, 2 ili 3 cvijeta, znači može da bude jedna šljiva, 2 ili 3, nije kao kod jabuke gdje u jednom cvijetu je gronja sa 5 plodova. Cvijet je bijele boje ili zelenkasto bijeli i bude jako sitan. Šljive donose plodove na dvogodišnjim i trogodišnjim granama. Znači, da bi ta šljiva obilno rađala, mi na jednom stavu moramo imati dovoljan broj i jednogodišnjih grana, i dvogodišnjih, i trogodišnjih. To ćemo pokazati na lijepoj rezbi. Znači, ne može se bukvalno doći i isjeći sav prošlogodišnji prirast, svi oni ljetorasti, jer moramo ići da zanavljamo rodno drvo koje će nam treba za narednu godinu. Znači, ako je prošle godine imali smo ljetorast, ove godine imamo tu jednogodišnju za rezidbu, ostavljamo je i pripremamo je da ona rodi tek sljedeće godine na tom dvogodišnjem drvetu. Vrijeme cvjetanja april mjesec, prije nego lista, ako lista prije cvjetanja izgubit će rod sigurno, plodovi sazrijevaju od kraja juna do septembra mjeseca zavisno od sorte. Što se tiče ove podjela na koje sorte, iz kog regiona na kom drveću rađaju, sve japanske američke sorte rađaju na jako kratkim i dugačkim jednogodišnjim granama, mi te sorte ne radimo. Sorte evropskog porijekla rađaju na kratkom jednogodišnjem drvetu, to su one kratke grančice do 20 cm i rađaju na bajskim buketićima. Pa tako možemo recimo imamo koje obrazuju rodno drvo pretežno dvogodišnjeg željača
Aženka, Imperial, Anaš 5, oni koji obrazuju na debljim osnovnim granama, gdje on da te sitne majske buketiće ili sitne granice, tu je najpoznatiji Stele i imamo crvenu rampu i svi tipovi džanari, to ne različi promjena. Ekološki uslovi. Da bi se mi bavili jednom proizvodnjom voća, moramo imati određene uslove. Sa ovim gospodinom smo pričali o krušci koliko je on muke i truda dao da bi pripremio tu parcelu. Da li su dobri uslovi ili nisu, on je se pobrinuo i dao je ono što nedostaje. Ali postoje još neke stvari koje su bitne. Znači, duboko zemljište, da je ono rasčesto u 1 metar dubine. A pričali smo da je većina korenovog sistema na 70 cm. Zemljište kad je rastresto, znači može da uzme hranjivo, vodu i da se slobodno razvija. Kiselost 5,5 do 7. Ako je ispod 5,5 imamo veliku bujnost, nemamo roda, smanjenu rodnost ili ako ima rodnosti šljiva izuzetno loše kvaliteta, jer ako je zemlja kiselija ispod 5,5 imamo višak aluminijuma koji blokira usvajanje fosfora i kalcijuma, biljka čak neće ni cvjetat. Preko 7 imamo izuzetno fluorozu lista, žut list i biljka ne može taj list da održi, vidi se da je u jakom problemu. Potrebno je 3% organske materije, to je, ako ćemo prevesti u količine, svake 3. godine 40 tona stajnjaka po 1 hektaru. I biljka je zadovoljena tim potrebama. Poželjni su gajnjače, černozem, to je nešto što je zemljište najbolje. Kod nas je najviše podzola, pseudogleja i krečnih zemljišta gdje je onda pH preko 7. Zemljište mora biti zdravo, da nije zaraženo nekim patogenima koji su se pojavljivali prije, bakterijama i virsicama običnog gundelja. Taj obični gundelj, spomenut ćemo ga posle u štetnicima, je jedan od štetnika koji izaziva da vi u voću, ako imate samo jedno stablo koje je suvo, i vi se pitate što je sad ono stablo usušlo, vidjet ćete posle, taj gundelj koji izbuši korijen i osuši biljku, a mi ne znamo šta se dešava. Najđubrije, dodaj nešto još, ali ostvario je gundelj, napravio problem prije. Najbolji položaj za šljivu su talasasto brdski planinski tereni sa nadmorskim visinama od 160 do 600 metara. Ispod 100 metara imamo problem sa poznim proljetnim mrazevima. Može biti mrazeva i na većim visinama, ali u nizijama ti mrazevi mogu da se zadrže duže i može doći do propadanja stabala. Uspjeva na svim ekspozicijama, ali najbolja ekspozicija kad je to okrenuto na zapad ili na sjever zbog prvog sunca u februaru mjesecu koji osunča koru i onda dođe do kretanja sokova. Znate svi, vidjeli ste u šumi, južna strana, kad se osjeća stablo, je šira u odnosu na sjevernu i biljka se razvija prema suncu. Kora na šljivi stablo nije dovoljno jako kao hrastovo ili bukovo i pusti šljiva osoku, krene rano, ima nagon za cvjetanje, dođe hladan dan, hladna noć i kora puca. To je, ako je voćnjak okrenut na južnu ekspoziciju, poželjno je da se kreči stablo do prvih ramenih grana, da se sačuva stablo i ti sprovodni sudovi da bi duže stablo trajalo. Ako je okrenuto na sjever i na zapad, još zakon je nekom šumom, problem je malo kasnije plodonošenja, odnosno kasnije zriobe, neće šljiva dozrijevati u ovom prvom terminu, stigne malo kasnije, ali tu ima prednost u dozrijevacije. Ovo je recimo sad jedno stablo u gustom zasadu gdje je zemlja kultivisana, frezirana, ovo je znači period aprila mjeseca kad je biljka krenula da cvati, ovo je stablo prije rezerve. Temperatura, kao jedan od faktora, utiče na intenzitet fotosinteze i drugih fizioloških procesa. Znači mi ovdje kad uspješna proizvodnja je od minus 25 do plus 35. Mi imamo zimu koja je minus
18, minus 20 u najvećem ekstremu, ali zato imamo plus 45. Veći je problem ovih plus 45 nego minus 25, jer se stablo prebrzo razvija, traži velike količine vode i dolazi do pucanja samog stabla. Klima da je umjereno kontinentalna, u tom regionu živimo, srednja godišnja temperatura od 9 do 12 stepeni, tokom ljeta od 18 do 20, znači srednja računa se noćna i dnevna, mrazevi mogu da oštite pojedina tkiva, može doći do propadanja stabla zbog mrazeva, visoke temperature u vrijeme cvjetanja isušuju živ tučka, da, ali visoke temperature, ali i vjetar može da isuši tučak, to se dešavalo ove godine, gdje je cvjetanje bilo završeno za 3 dana. Znači, ako je bilo pčele, bilo je, ako nije bilo pčele, kraj priče. Visoke ljetne temperature izazivaju ožegotine, prevremeno opadanje plodova i ubrzano dozrijevanje, manjak toplote u vrijeme dozrijevanja, nedovoljno šećera i dosta kiselina. Postoji mogućnost ove godine, znači do berbe čačanske ljepotice kod nas je ostalo još 30 dana. Postoji mogućnost da ove godine šljiva ne bude za rakiju tog kvaliteta kao što je bila prošle godine, jer smo prošle godine imali i maj, i jun, i jul izuzetno topal, šljiva zri na sumi sunčanih dana i ona što uhvati iz sunca za te sunčane dane, ona da više šećera, manje šećera. Dan oblačan, manje šećera, dan sunčan, više šećera. Više šećera, bolji kvalitet, slađa, ljepša i ukusnija. Evo isto pusti zasad, znači ovo je kod mene. Da. Potreba za proizvodnju šljive. Nekako na našem ovdje regionu uvijek se o šljivi pričalo kao proizvodnji šljive za rakiju. U nekom prethodnom periodu šljiva se sušila, izvozila kao suva, međutim mijenjaju se tržišta, mijenjaju se ljudi, dolaze neki novi ljudi kojima šljiva možda zanimljiva za nešto što nama nije zanimljivo. Ja šljivu izvozim na tržište Europske unije i ta šljiva završava u pekarskoj industriji. Znači ide za krofne, kifle, kolače, knedle, a kod nas kod knedle, to mlađe domaćice sad, ne mogu reći da je to neko ajde pomodarstvo, nego kad ovo šta si ti pravila sa knedle, hoću probam je. Ali niko ne kupuje, ima svoje domaće, ali to se ne kupuje toliko, uglavnom je ta šljiva završava za rakiju. Plodovi se mogu lako prodati, evropsko tržište je uvijek otvoreno za dobar kvalitet, postoji tu naravno industrija džema, prednost je šljiva se lako razmnožava, brzo može da se odvoji voćnjak i gajenje, koliko god vama izgledalo teško, jednostavno i može se zaposliti nejaka radna snaga. Znači, u ovom periodu kad treba povijati grane, to može raditi svako. Kad treba brat, mogu ovim, svi stariji od 12 godina mogu da veru šljivu, znači, ko ima svoju radnu snagu, taj će ostvariti neki produktiv. Znači, ovo je voćak, onaj koji je bio pod snijegom, mislim da je ovo bilo u 10. godini, znači period cvatnje, zemljište pofrezano, kultivisano, izvršena je prihrana prije toga, znači primjer kako bi trebalo raditi, taj voćak daje 45 tona po hektaru. Ove godine sam imao štetu od leda, 17. maja, prinos će biti 20 tona, ali opet je dovoljan broj plodova bio, znači dobro je cvjetala i dobro je ostala. Ovo je čačanska ljepotica u 8. godini. Znači, duge grane treba popuniti prostor, ostati što više mjesta za rodno drvo, da što više roda iznese. I još jedna stvar koja je bila jako primjetna u ovim donjim zonama, svi imamo manje roda, većina je roda od nekih metara 40 pa gore, jer većina krošnje u gustoj sadnji zasjenjava donje grane, ali je to džanarika koja je previše bujna. Ovo su nama predstavnici ministarstva savjetovali kako treba raditi. Trebalo je tu šljivu posaditi malo reći, 5 sa 3, ali to sad sa neki budući voćnjak, budući zasad, tema za razmišljanje. Znači, primijeti se na donjim granama da je manje roda u odnosu na gornje zone,
da bi se formiralo dobro i kvalitetno rodno drvo, treba više sunca i ovdje nije rađena ljetna rezerva. Darko Đinu, Vodice se odmah kod ovoga stimulansa dijeli sadnice, idu na 1200 sadnica na hektar. 4 puta 2 metra. Oni forsiraju to. Ne, ne želim nikoga da kritikuju. To je možda greška ministarstva, ali možda oni imaju dogovor sa rasadničarima, pa se to, znači ja sam proizvođač. Nisam ni radnik ministarstva, ni radnik u rasadniku, znači čist proizvođač. I ja vidim da je to problem. Moj sljedeći voćnjak koji ja budem sadio, vjerovatno će biti bez ikakvog poticaja od ministarstva poljoprivrede, jer ne želim da imam problem kasnije, bolje da to postavim malo ređe. Znači, ovo jedno stablo treba da da 35-40 kg šljiva, bolje da ja imam stablo koje će dati 70 kg, a mogu ga lakše uraditi. Znači, ja ću finansirati poticanje zasada, ne moram niko vraćati, jer znam šta će biti u 10. godini. Nije problem prve 4, 5, 6 godina. Sve je to lijepo, bajno, sjajno. Kad uđe voćnjak 10. 12. godina, onda krenu problem. Jer ovo je voćnjak, znači, u 13. godini, znači, prije, urađena ljetna rezba dunih grana, nisu dobro bili odrađeni. Sorte šljive. Uvijek kad je riječ o sortama, svi se sjećamo ove Požegače, Mađarice, Savke, Visice, kako je u kom se regionu zvala. Svima nama draga, mila, svi čeznemo za njom. Ona je bila dobra u tom periodu dok nije stigao Stelni. Nisam teoretičar zavere, ali mislim da je Stelni američki projekat da se uništi voćarstvo u bivšoj Jugoslaviji. Sa Stelnijom je stigla šarka. Stelni je stigao u Bugarsku i onda su to ovi primicali granici i bilo je to u periodu kad nije bilo ni dobrih insekticida da se zaštitimo od listnih vaših koji su prenosioci virusa šarke i šarka je ušla u područje Jugoslavije i za nekih 15 godina opustila i uništila sve ono što je bilo dobro. Nama je ostalo da se sjećamo, znači ja se sjećam zadnjeg roda na Požegač koji smo imali, ne znam, 88. 89. godine i nikad ona više nije rodila. Te godine je bila i plamenjača i šankava stabla i stradao je voćnjak. Evo, početkom 20. vijeka njena zastupljenost sortimenta u Srbiji je bila oko 90%. 2002. godine manje od 30%, ali to sve u regionima sa velikom nadmorskom visinom, gdje ona može da se izbori sa šarkom, ali ja sam pristalica voćnih vrsta koje mogu brzo da počnu da vraćaju investiciju, da to u drugoj godini, trećoj godini imamo nešto da uberemo, dok recimo Požegača treba investirati 7, 8, 10 godina kao u lješnjak, kao u orah, i onda je to neizvjesno hoće li šarka uplat kasnije. Znači, na većim nadmorskim visinama zri krajem septembra. Ali sad se, mislim, u narednim godinama moći se obezbijeti druge sorte šljive koje će imati kasnije zrenje, ali imat će bolje, možda čak i više šećera nego Požegača. Imaju novi klonovi koji stižu iz Njemačke, to su top sorte, o njima neću pričati danas, nisu tema, ali možda bi to bila neka budućnost. Može pitanje? Može. Možete li mi samo potvrditi, ja negdje sam pročitao, ali nisam siguran da je do pojave šarke iz Bugarske, znači između dva svjetska rata, da je Jugoslavija, tada kraljevna, bila prva u svijetu po proizvodnji šljive, da poslije se nikad nije više vratila na to. Nije se nikad vratila zato što je došlo do stagnacije pojavom bolesti. Dok je to bilo u dobrim uslovima, dok smo mi imali ono što je naše domaće, svako od vas kaže, najslađe mi je ono što ja u svom povrću proizvedem, u svom oboru odvojim svinče ili goveče, najbolje kad odemo na pijac, kupimo, stigne nešto drugo. U tom periodu stizalo je to sa strane i bilo je jedno pomodarstvo novine. Hajdemo nešto novo, hajdemo taj Stelni, stiglo iz Amerike. I onda je to laganice kako je kretao. Evo recimo sad ispričat ću vam jednu anegdotu.
bio sam u jednom selu koje se zove kod Ritopeka Zaklopača. Ona je najpoznatija u Srbiji po proizvodnji kajsije. Svaka kuća ima makar hektar kajsije. I svi rade samo jednu sortu, zaklopačku ružu. Nema drugih sorata. I na moje pitanje zašto nema drugih sorata, kaže 62. 3. godine poljoprivredna zadruga uveze sadnice iz Azerbejdžana. I oni su nju zvali Azerbejdžan kada na početku tu kajsiju. Kad je stiglo, bilo je to lagarno u okviru, u krugu zadruge u magazinu i neko je pustio priču da su sadnice zaražene. A sadnice stoje, treba da se sade. I ovi sad se prepadnu da će to biti propast, sadnice su ošle na analizu, čuvari koji su čuvali su sjekli grančice i prodavali. Pojavila je se bolest, oni su to popalili, nije se posadilo, ali su izašle grančice. I onda su oni selekcijom, ono što valja, što ne valja, kalenuli, nije to nigdje išlo u institute, nije nigdje išlo u proizvodne rasadnike da se proizvede, nego su svoju autoktonu prilagodili se, imaju kajsiju koja traje 20 godina i koju kad pokrče sade ponovo. Znači, kad je ono što je na tom regionu uzgojeno, kad se to održi, onda je to najbolja varijanta. Požegača je bila obične rodnosti, malo plod bio sitniji, puno šećera, puno suvih materija, imao je vrijednost plod za sve, i za sušenje, i za konzervnu industriju, i za rakiju. Sjećat ćemo se mi te šljive, možda neko i od vas ima, ali čačanska rana, znači prije svega samooplodna sorta nastala ukrštanjem Wangenheimove i Požegače. Međutim, to je radio Čačanski institut koji je pokušao da tu Požegač uvrsti u sve tokove, u sve nove sorte šljive, pa je to možda bio jedan od pokušaja da se napravi neka dobra sorta. Međutim, Čačanska rana ima vrijednost samo što je stigne prije ovih sorata, nije pogodna za duže stojanje na stavu. Danas je zelena, za 2 dana je pola crvena, pola zelena i tad je treba brati. Kad po crveni skroz opadne na zemlju, ne rađa u gronjama pojedinačno, otporna je na pojedine bolesti, ali nije samooplodna, treba oprašivača, ima tendenciju da vrlo malo rađa i da ima dosta tih nerodnih godina, rađa na jednogodišnjim grančicama, majskim kiticama, znači može da rodi na čitavom stablu, rodnost varira, rekao sam, srednje osjetljiva i prema plamenjači i rđi, a praktično je otporna prema prozukovaču, truleži ploda i cvijeta monili laksti, monili fruktiger. Znači, izuzetno krupna, atraktivna sorta, ali ima svoje mane. Znači, ovo je recimo dan prije berbe. Ako je danas topao dan, sutra dan ona je omješala, spada sa stabla i brzo proda. Imala je ona prednosti, znači ona je bila tolerantan, odnosno ima prednosti, tolerantna je prema virusu šarke i šljive, na slabo bujnim podlogama ranije prorodi, dobro se kalemi, dobru kompatibilnost ima, plod je krupa, vidjeli ste 40 grama, može dostići 80, pokožica je tanka, ljubičasto, crveno-plava, sa sunčane strane tamno-plava sa izraženom ovom maglom, meso žuto, sočno, srednje čestine traži se vrsta šljiva, slatko nakiselo, ima tu neku aromu. I ona stiže kraj juna, početak jula, zavisno od lokaliteta u kojem se uzgaja. Čačanska ljepotica, mislim da će u narednih 20 godina ostati nezamjenjiva na ovim područjima, znači isto ukrštanje Wangenheimove i Požegače, od 75. godine priznata za sortu i mislim da Čačanski institut od tada je uradio nekoliko novih sorata, ali da im je brend čuva čačanska ljepotica koja je prepoznata na tržištu čitave Evrope. Ja sam bio 2018. godine u Americi na jednom njihovom fakultetu gdje su upućeni u čačansku ljepoticu gdje je ona iz
donešena na njihov institut tamo da i oni nešto sa njom, šta će vratiti nešto. Rađa na svim elementima, znači najbolji rod je na majskim pticama i na dvogodišnjem rodnom drvetu, samoplodna sorta, prorodi druga, treća godina, već imamo šta da uberemo, redovno, obilno, znači svugdje podnijeći temperaturu do -2, ne u nekom drugom periodu, ali sa recimo s problemima. Znači, relativno osjetljiva prema lamenjači, rđi, znači hoće pomenjačanju, mora se redovno štiti od ovih bolesti, nije osjetljiva prema prouzrokovačima koji ulaži prodaj cvijeta u sušnoj godini, kad je kišna godina, onda je problem. Virus šarke šljive toleranta, imamo virus na listu, ali ne utiče na opadanje plodova i na neke druge stvari. Znači, izuzetno lijepu boju ima, dobro se cijepa, jako je tražena, kvalitetne destilate mogu da se postignu, znači može da se kalemi i na džanariku i na ove vegetativne podloge. Plodovi budu, znači, prosječna krupnoća ploda je 36-38 mm, ispod 32 se ne izvozi, znači ona ako je 38 mm, 36 mm krupna, ona je 40 grama sigurno. Kakejke, za nekoga je problem kako će ubrat, ako se bere, tamno plava, meso, sočno, čvrsto, ima jedan period na grani nekih 5 do 7 dana kad ona još je zelena, može da se bere, sazreva krajem jula, početkom augusta, ali nije beremo u prvoj sedmici jula mjeseca, dobro podnosi transport, kvalitetna sorta, može se saditi u nezgodnim zasadima, naravno. Stanley, to je taj pravni špijun koji je nama stigao, prilagodio je se našoj klimi, ostalo je ovdje, plod je krupan, znači može da bude izuzetno krupan, tamno plavu boju ima, znači meso, čvrsto, žute boje, nije nekog kvaliteta, nije cijenjena za rakiju, ali cijenjena je kao industrijska šljiva gdje ide na sječenje, samoplodna je sorta, dobro podnosi transport, znači ima mogućnost da se plasira. Što se tiče monilije, podložna i monili cvijeta i monili ploda, za stolnu upotrebu manje je pogodna od požerače, naravno, koristi se manje za rakiju, može u nekoj godini kao što je bila prošla, kad je to sunce, kad je dosta šećera da nakupi pa da da nekakav, ali se mora, kod nje se, ako se koristi za rakiju, mora se odvojiti od košice. Znači, zato što je košica dok fermentira u onim tacama, dolazi do pucanja košice i oslobađanja cijanovodične kiseline i onda to kvari aromu, a naravno i štete. Grosset Felicia, ja radim neki hektar ove sorte, izuzetno krupan plod, ima svoje mjesto na tržištu, ali nezgodna je za proizvodnju, tanka pokožica, u kišnoj godini puno truleži, kao konzumna šljiva, jako sočna, jako ukusna. Znači, sazrijeva polovinom septembra, kad šljive nema na tržištu, hladnjač može još da stoji 20 dana, pa onda na tržištu u oktobru. Šljive nema niko, postiže visoku cijenu zato što je kraj sezone, onako krupnog izgleda. Kada se dobro štiti, u dobrim uslovima proizvodi, znači mogu da se problemi sa monolijom saniraju. Znači, prednost ove šljive su visoka rodnost, visoka cijena i velika otpornost na projektne mrazeve. Otporna je, ove godine je ona izdala, nije bilo dovoljno pčele, nije 100% samoplodna i nije uspjela da se oplodi što se treba. Znači, izuzetno krupna sorta šljive. Sad prelazimo na štetočine. Što se samih štetočina tiče, mislim da ćemo probiti termin, ali tu smo. Što samih štetočina tiče, znači imamo crnu i žutu šljivnu osu, imamo šljivnog savijača ili smotavca, imamo lisne vaši, majskog bundelja i imamo štitaste vaše. Znači, nije nešto, kako bih rekao, nema
štetočina sa drugih voćnih vrsta kao što je kruškina, buva, ne pravi problem na šljivi. Šljivina osca, crna šljivina osca, koliko kampa minuta, 4 do 5 mm, osnovna boja crna, smeđi pipci, predstavlja najopasniju štetočinu šljive kod nas. U povoljnim ekološkim uslovima za njen razvoj može za relativno kratko vrijeme da skine čitav rod, znači čitav rod da se nema šta pojest, ali jedan tretman insekticidom u pravo vrijeme, sa pravim insekticidom može da se riješi problem. Oštećivat će i kajsiju i druge koščave vrste. Evo tako taj insekt izgleda. Razvija samo jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu larve u zemljištu i da se pojavljuju u vrijeme cvjetanja šljive, a njihov napad je najjači ako je šljiva u fazi početka ili punog cvjetanja. Jer su tada najpovoljniji uslovi za ishranu odraslog insekta i polaganje jaja. E sad, vidjeli ste vi na ovom slajdu da je voćnjak pofrezan ispod. Jedna od mjera zaštite od šljivine osce je dobro i freziranje, jer je taj imam će izaći iz zemlje. Ako mi u periodu cvatnje šljive izvršimo kultivaciju zemljišta, na bilo kakav način suzbit ćemo veliki broj ovih štetnika. Ženke polažu jaja u čašicu poluotvorenih ili otvorenih cvjetova i to prvenstveno u slobodne čašične listiće, a izuzetno u srasli dio čašice. Ona može se na svakom plodiću primijeniti dalje. Položi jaje tako što pravi i crna i žuta, pravi ovako na V jedan zarez i podigne omotač oko samog plodića i položi jaje ispod. Znači, neće ući pored, nego sa strane položi jaje ispod. I ono što je jako bitno, znači, ona kreće da leti u periodu cvatnje, a mi štetnika suzbijamo u periodu precvjetavanja. Ne suzbijamo odrasle insekte, nego suzbijamo larve koje će početi da se pile iz tih jaja. Znači, svi oni voćari koji uđu da pršću dok šljiva cvati, prave problem pčelarima, prave problem, ne suzbijaju ono što treba da suzbiju. Znači, pustimo da taj odrasli insekt položi jaja i kad krene piljenje, tad se sa tim jeftinim piretroidima završi posao. Znači, maltene možemo pustiti da krene precvjetavanje, ne da krene, nego da biljka precvjeta kompletno, da nemamo korisnih insektata kao što su pčele u voćnjacima koji neće ljudi stradavati. Znači, spjele larve preko slobodnih čašičnih listića ulaze u plod, ubušuju se do sjemene kućice. Znači, kad ona uđe unutra, sa tim plodom je završeno. Ona nakon toga izlazi iz ploda, spada u zemlju i čeka sljedeće godine. Kraj priče, znači, njena poenta je samo da se proširi vrsta i ona dolazi na šljivu samo da proširi. Vidite, ukrašimo malo vremena. Mi smo ovdje zbog sebe. Dobro. Mi smo ovdje zbog nas. Hemijsko suzbijanje se izvodi samo protiv larvi, rekao sam, jer bi se suzbijanje mlada uništile i pčele, koje u to vrijeme obilno lete. Larve su najosjetljivije neposredno po piljenju, pa se najbolji rezultati postižu u tretiranju pred piljenjem u vrijeme primarnog napada, odnosno kad se jedan dio larvi već ubuši u plodove, ali neće napraviti štetu, jer na jednom stavu koje će dati 40 kg, za 40 kg mi imamo potencijal za 200 kg. Znači, treba nešto da padne nazad. Ne može sve ni ostati, ne treba sve da ostane. Dovoljno je samo jedno tretiranje u pravo vrijeme, znači pri kraju samog cvjetanja šljive. Znači, žuta šljivina osca, sličan insekt, nije isti, ali pravi iste štete. Slično izgleda, jedna je crna, jedna je žuta. Isto se radi suzbijanje, znači u jednom vremenskom periodu možemo mi da suzbijemo ova insekta.
Tidija funebrana, Grafolita funebrana, šljivi savijač. A jedan od štetnika koji može da napravi period da napravi problem u periodu od maja do berbe i u berbi. Leptir, problem je ženka, a vidjet ćete postavljaju se feromonske klopke da se hvataju mužjaci. Na osnovu tog praćenja možemo da damo signal kad treba raditi hemijske tretmane za suzbijanje ovog štetnika. Svježe položena jaja su bijele boje, kasnije požute, na kraju embrionalnog razvoja su tamna, mlade gusenice su bijelo-žute sa crnom glavom. Lutka je žuto do tamno smeđa duga oko 7 mm, znači izuzetno mali su insekti, ali naprave veliku štetu. To je leptir. Ženke, znači ženka drugačije izgleda od mužjaka. Ima 2 do 3 generacije tokom godine. Početkom aprila, znači on prezimljava pod korom, što se ovo prije nekad radilo, ne krećem, nego radio se tretman sa onim kreozanom, pa je posle bio oleodiazinom. Kad mi u periodu mirovanja biljke izvršimo dobar tretman, riješimo se listnih hašiju, riješimo se štitastih hašiju, riješimo se savijača. Šljive, i ako je bilo crvljive, bilo je vrlo malo, nije bilo puno. Sad imamo problem više sa crvljivom šljivom. Prvo rojenje kreće od kraja, od nekada do 20. aprila do početka maja mjeseca. I tad se u tom rojenju dolazi do parenja i nakon toga ženka polaže jaja. Nakon 10 do 15 dana pile se gusjenice koje za 30 minuta posle piljenja idu pravo u plod. I najčešće plod šljive ulazi pored peteljke, može da se primijeti mjesto urušenja na mala rupca kud je insekt ušao. U prvoj generaciji najčešće imamo onako malo krupnije plodove koje imaju ovu spolotočinu i koje su poplavile i pale na zemlju. Nije ovo, kao što je sad bilo, junsko opadanje, to je nešto drugo, znači ona krupniji plod bude i primiti se mjesto gdje je ubušena, može biti dosta mjesta ako je intenzivan napad bio. Znači, ovo je primjer feromonske klopke, dole se vidi leptirovi, a ovdje se mazi jedna crvena gumica sa feromonom, imitira miris ženki. Mužjak dolazi da traži ženku i upada u ovu klopku i onda smanjuje se broj otkaženja. Ne samo što se smanjuje broj potencijalnih mužjaka za parenje, nego na osnovu toga možemo da pratimo kad je bio najveći let. Kad je let se smanjuje, znači završeno je parenje i kreće polaganje jaja. Znači, 10 do 15 dana od najjačeg leta radimo hemijski tretman. I veoma uspješno. Suzbijanje, najkasnije ako se obavi u periodu završetka embrionalnog razvoja do momenta urušivanja. Znači, od 12. do 20. maja i mora se ponavljati, ovdje sam naveo ponavljati 10 do 15 dana u zavisnosti od dužine djelovanja preparata i u zavisnosti od toga kako je vrijeme. Ako je sunčano vrijeme, toplo, vruće, onda imamo veći nagon za rojenje, pojavljaju se novi mužjaci, nove ženke i imamo problemi kasnije sa crvkostima. Kako su recimo uhvaćeni mužjaci, oni su sitni. Evo znači, ovo je ulov jedan dan, ovo je ulov drugi dan. Znači zna biti po 100 komada za 24 sata da se uhvati. I to nam govori, do 20 uhvaćenih leptirova ne radi se nikakav tretman, smatra se da je to normalno, preko 20, ali može biti i 100 leptirova uhvaćenih za 24 sata. Šljiva, štitasta laš, tijelo odrasle ženke ovalno, skoro okruglo, ispučeno, dugo 3 do 6 mm, široko 2 do 4.
najpoznatija kao štetočina šljive i pagrema, mada kao polifagna štetočina napada sve ostale voćne vrste, vino, lozu, šumsko drveće, ukrasno šilje, zeljaste biljke. Pčelar je vole jer izaziva meditku na šumi, tako da ovako ona izgleda, znači na samim grančicama i primiti se ona i nakon njenog boravka, kad uradimo suzbijanje ovog štetnika, možemo da vidimo da je ostala, da je bila prisutna. Pri jakom napadu ima jednu generaciju godišnje, prezimljava kao larva dugog uzrasta na granama i stavu. Pri jakom napadu koncentrisanih larvi sa donje strane nižih grana i na stavu lako se zapaža po crvenoj boji crvene. Mlade ženke se preslače i još jedan put već početkom aprila mjeseca javljaju se mlade ženke, larve mužjaka se preslače 3 puta, znači tokom ne mogu reći 3 generacije, nego jedan insekta doživljava 3 života. I mužjaci se sreću do druge polovice aprila, znači drugo bude prisutno u voćnjaku. Što se tiče njenog održavanja u voćnjacima, njenoj šteti, najznačajnije štete nanose larve drugog uzrasta i mlade ženke u proljeće, rijetko to bude kasnije. U toku jedne gradacije, površno 3 do 4 godine, biljke bivaju jako izdurene pa se suše i izbrzavaju uglod hladnoće i posle. Zato je dobra zaštita u voćnjaku bitna da damo toj biljci mogućnost da se razvije, da krene, da ima dobar start i da ne bude ugušena od pojedinim štetnicima i da možemo formirati stablo, da možemo očekivati da ta biljka u narednom periodu daje kvalitetan rod. Najuspješniji se suzbija zimskim, ranim proljećnim prskanjem, mineralnim uljima uz dodatak nekih insekticida, ali se tretiranja mogu i moraju izvoditi ako je štetnik prisutan tokom proljeća i ljeta. Majski ljude, spomenuli smo ga. Štetnik se poznat također pod nazvom hruš, označite ga majska buba. Odrasla forma ovog insekta oštećuje nadzemne dijelove biljke, jedući prije svega lišće, dok su larve u zemlji, one se hrane podzemnim dijelovima biljaka, korijenjem i larve ovog štetnih insekta se razvijaju još vešice. Znači insekt dug 20 do 30 mm, širina u prosjeku oko 10, crn je, šivine osice. Zemlju napuštaju kada je zemlja izuzetno topla, 12 stepeni na dubini od 20 cm. On ovako izgleda, a ovo su te larve koje ubušuju se u korijen stabla, prave štetu. Preventivna mjera je uništavanje majkog udelja mehaničkom obradom zemljišta. Jedna od preporuka je da se korije sadnice voćke prije polaganja u zemlju potopi u neki zemljišni insekticid. Da damo biljci 1-2 godine da taj insekt, ako priđe, ima šansu da se otruje. Kada se u voćarstvu vrši tretman protiv larve običnog udelja, obično se oko voćke izbuše 4 rupe u koje se ubacuje insekticid. Čak i zalijevanje insekticidom je dobra mjera jer može da suzbije ovo štetnika. Brašmena šljivna laž, odnosno ona zelena, verbalno svi sa njom, svi imamo problem. Ima više generacija godišnje prezimi u formi jajeta, u krkotama koje tokom marta se iz jaja pile ženke koje obrazuju kolonije krilatih i beskrilnih formi. Znači, preporuka suzbijati baš na početku formiranja prvih kolonija, to ovako izgleda pod povećalom. Sad gledat ćemo sad na bolesti šljive, a opet nemamo ni puno bolesti u koje će nam stvarati probleme. Znači, imamo voniliju laksu, sušenje cvijeta i grančica, imamo voniliju fruktirenu trulež plodova, imamo
jednu novu moniliju frutikovu koja također pravi problem, polistigma rubrum plamenjača i pukcinija pruni, to je alergija šljive, i od virusa, virus šarke, svima nam je dobro poznat. Monilioza košičavog voća, monilija laksa, prouzrokuje gljiva i manifestuje srušenje cvjetova, grančica i mrtvo truleži plodova. Najčešće i najveće štete pričinjava na višnji, kajsi, šljivi, može se javiti na breskvi, nektarini, dulji, prouzrokujući masovno sušenje cvjetova, grančica i dovodi do značajnog smanjenja prinosa i do stradavanja samih stabala. Ove godine je bilo puno padavina, jako komplikovano proljeće po pitanju zaštite, koje je radio 2 ili 3 tretmana protiv monilije lakse, nema suvih grančica, nema problema. Parazit prezimljava u obliku micelija u koju zaraženih stabala, grančicama, mumificiranim plodovima, jako je bitno one stare suve šljive koje su nam ostale na stablu, da ih mehanički skinemo i iznesemo iz voćnjaka. Prvi simptomi se javljaju na cvjetovima koji dobijaju mrtvu boju, a potom se suše i propadaju. Zato što ovaj patogen ulazi kroz tučak samog plodića i ulazi pod koru i onda pravi probleme. Na voćkama slabe vitalnosti može do stvaranja višegodišnjih rana kada se pojavi ona smolotočina na granama, nastradava. Tamo znači imamo ove suve grančice, imamo potamnjele plodiće, ovo mislim da je nesnoće. Bolest može naravno da zahvati i plod i u periodu zrenja, a i ranije tokom godine može da bude da strada šljiva sva, ako je u gajbi jedna, bila ona prilikom transporta još 3-4 oko sebe. Problem sa zaštitom kod proizvođača koji nisu dobro savladali tu tematiku je, ako ove godine se pojavila monilioza, odnosno sušenje grančica, suve grančice moramo ukloniti mumificirane plodove i odraditi dobar bakreni tretman, nije loše ni okrećiti ko može, i za sljedeću godinu odraditi dobre i kvalitetne tretmane, da ne dozvolimo da se biljka zarazi ponovno, i uz to mora ići malo obilnije đubrenje azotnim đubrivima da bi se pogurala kondicija biljke, da biljka nadoknadi one grane koje su stradale. Hemijska zaštita se sprovodi najčešće u 2 navrata, i to na početku cvajke i 5 do 7 dana kasnije. Sad, ove godine je bio problem, kažem, prvi tretman radi se na početku cvajke. Otvorenih 10 do 20% cvjetova na jednom stablu. Danas imamo 20% cvjetova otvorenih na stablu, imamo kišu koja će biti, evo danas je nedelja, imamo kišu koja će, na primjer, biti u četvrtak. Nećemo raditi tretman danas, nego radimo tretman u srijedu, jer mi imamo dosta neotvorenih cvjetova koji će biti zaraženi. Kiša je uvijek orijentir da se pršće pred samu kišu što bliže. Da ne kažem 3 sata treba da preparat djeluje, na kraju krajeva ako ne može da stigne, radi se i 3 sata prije kiše, ali što bliže kiši imamo veću pokrivenost i što više zaštićenih cvjetova. Kiša je pala, prestala, biljka nastavlja dalje da cvjeta, pratimo kad je sljedeća kiša. Sljedeća kiša je za 3 dana. Mi radimo tretman ponovno prekiš. Znači, zato treba možda i 3 tretmana, jer se preko kiše bolest unosi u same cvjetove i pravi problem. Trulež ploda, monilija frutigena. Plod prvo dobije smeđu pjegu koja se kasnije pojavljaju se oni okolo tačkice sitne. Na površini ploda razvija se te sive ili žučkasti jastučići. Ako se 2 ploda dodiruju, znači bolest
će prijeći sa jednog ploda na drugi. Naglo se širi, pogotovo u periodu dugotrajnih kiša, čak recimo ove godine imamo zelene plodove koji su plurali. Kod nas je palo negdje oko 500 litara kiše za 3 mjeseca, što je možda godišnja norma kad treba da padne. Imamo izuzetne uslove za razvoj ovakvih bolesti. Trulež ploda se rano širi, a posebno poslije dugotrajnih kiša, naročito ako su te kiše došle nakon dužeg perioda lijepog i sunčanog vremena, kad biljka preko lista i ploda nakuplja šećer. Što je šljiva slađa, to je više podložna da dođe do pojave amonijeve fruktigene. Na samoj pokožci ploda dolazi do sitnih malih mikropukotina i te pukotine su ulazna mjesta za infekciju gljivu. Također sve bolesti štetočne koje ranjaju plod su isto, koji ranjavaju plod su isto tako uzročnici širenja monilije. Znači, ako je lista laž prisutna na periodu berbe, ona patogen može da prenese na sebi sa jednog ploda na drugi. Tako to izgleda. Znači, ovo je steli i bolest prelazi, znači ovdje se baš vidi, znači da je sa ovih plodova prešao na ovaj, a odavde hvata ovaj, znači evo ovdje, najčešće te mjesta dodira. Što sortna osobina, što šljiva više rađa u tim gronjama, veća je šansa da dođe do više truleži, više ploda. Čačanska rana je kao i poželjača, jedna na grani fino raspoređena i nema problem sa truležom. Problem trulež naravno i u transportu i na polici, tamo gdje stigne roba da se prodaje. Međutim, kada i kako se zaštiti od ove bolesti? Suzbijanje moramo raditi u pravom momentu. Svi ovi fungicidi koji se koriste za suzbijanje su naravno ograničeni karencama upotrebe. Najbolji tretman za suzbijanje je u periodu kada šljiva iz zelenog prelazi u bijelo. Mi ćemo to na Čačanskoj ljepotci kod nas imati u toku ove sedmice i ostaje nam još 20 dana do berbe. Znači, a svi ovi preparati koji se koriste za suzbijanje monilije, znači karenca je nekih 14 dana, ne više, dakle imaju 7 dana, ali 14 dana. I dovoljno da prođe taj period da bi se taj proizvod mogao bezbedno koristiti, ali krenut ćemo i kod ovog patogena, znači higijena voćnjaka, uklanjanje mumificiranih plodova prije svega i suvih grančica koje su se pojavile u toga. Monilija fruktikova, znači to je jedna nova vrsta monilioze, najdestruktivnija do sad, najviše napada bresku, nekarinu, šljivu, trešnju, kajsu, više manje. Uglavnom se javlja na plodovima, može prouzrokovati štete i na drugim dijelovima biti, čak i na listovima i granama, jer se javlja kasnije. Može se pojaviti na jabuci, krušci, dunji i karantinski je štetnik, znači koje je izvozio na tržište Ruske federacije, ako se pronađe monilija fruktikova na analizi, znači kompletna kontingent se vraća nazad. Isto također moraju se raditi tretmani za suzbijanje ovog štetnika, za suzbijanje ovog patogena, ove gljive i ako se pogode dobri tretmani u pravo vrijeme, znači neće biti problema. Najveće štete nastaju kad dođu zraze već potpuno formiranih plodova neposredno pred berbu, parazit prodiraju plodove kroz rane na pokožci, ali do zaraze može doći na mjesto dodira zdravog i bolesnog ploda. Znači, drugačiji je izgled samih ovih mumificiranih plodova u odnosu na moniliju fruktigenu. Isto također povećana vlažnost, visoke temperature, oštećeni plodovi.
Mikropukotine, naravno, monila fruktikola spada grupi gljiva koje mogu da ostvare infekciju i posle berbe i tokom transporta. Zdrav plod stavimo u gajbu, za 2 dana primijetimo da uloži. Znači, treba se dobro pobrinuti da se ovakve stvari dešavaju. Da, svi preparati koji su namijenjeni za moniliju laksu ili moniliju fruktigenu suzbijaju i ovog štetnika. Rogač šljive, neću puno zadržati na njemu, rijetko ga imamo, mislim da je on više bio bolest požegače, na čačanskoj ljepotci ima manje, možda ste primjećivali ovakve plodove na stavu, ako ne u toj mjeri. Rđa šljive, ona se javlja kod čačanske rane, kod čačanske ljepotice, izaziva prouzrokuje gljiva Fuccinea pruni, napada list, mladare, ali ponekad i plodove. Bolest se ispoljava krajem juna ili tokom jula mjeseca i malo je nezgodna za suzbijanje, jer u tom periodu mi već krećemo sa berbom, a ne bi bilo loše tretman za suzbijanje ovog patogena raditi nakon berbe šljive, prezimljava na bolevom lišću, tako izgleda. Prskanje mogu svi preparati koji se koriste za suzbijanje plamenjača, naravno. Plamenjača širi, nju ćemo malo detaljnije, bolest se isključivo na listu javlja, ali utiče na plod. Ako je stablo zaraženo plamenjačom, može doći do rane defolijacije i smanjenog uzimanja hranjiva preko lista, tako da plodovi ostanu sitniji. Znači, mora se povesti račun. Na listu se, znači, prije svega pojavljuje, obrazuju pjege veličine, različite veličine koje se međusobno spajaju, a ponekad i prekriju cijeli list. Pjege na listu lista su blago iskupčena, a na naličju udubljene. I posle dolazi do propadanja i znači ta pjega jednostavno ispadne iz lista i ostane list šupalj. Kod jačih napada list opada u avgustu ili početkom septembra, a zna opasti u julu. Voćke slabe, plodovi ostaju sitni, mladari teško se oporavljaju, nemaju dovoljno hrane, a cvjetni pupovi se teško obrazuju. U tom periodu mi imamo formiranje cvjetnih pupova za narednu godinu. Ovako to izgleda na listu gdje vidi slajd gdje je bolest baš zahvatila. Znači, ovo je period kad je već šljiva trebala da se bere. Nakon toga svi kemijski tretmani se rade prije pojave bolesti, preventivno. Ako se pojavi, znači nema šanse da se zaustavi dalje širenje. Zato što su svi fungicidi namijenjeni za ovu namjenu su preventivci, nema sistemika ispravni za šljivu. Optimalni rok za kemijsku zaštitu se određuje na osnovu razvoja bilja u obliku toku saprožitne faze. Kritičan period je početak listanja i 3 nedjelje kasnije. Sa 2 ili 3 tretmana kasnije, posle precjetavanja, možemo da sačuvamo. To je onaj tretman, ne znam ko je ispratio u grupi kad sam ja davao preporuku za prskanje sa kaptanom, ali treba uzeti u obzir da se i ovaj tretman radi prije kiše. Isto prije kiše, znači uvijek obratite pažnju da tretmani koji će štititi list i plod trebamo odraditi prije, znači monili. Radimo prije kiše i kaže sapraće, dodat ćemo malo oprašivača ako treba, bolje nego da pustimo da kiša donese sve ono što će stvariti u vreme kasnije. Kaže, može jedno upadica. Onda za sve ovo prethodno, ja mislim kad dođemo, pogledamo i napravimo analizu naše zaštite, smo dobro proveli vaša upustva. Mi ako krajem oktobra imamo zelen list, tvrdo zelen lijep, pravi, znači da smo dobro odradili. Ako smo nam već početkom septembra i polovinom septembra počeo opadanje, znači imamo problem za iduću godinu. Imamo problem, najveći je problem ako biljka odsvati u novembru ili decembru. Znači, najbolja je varijanta da prvi mraz skine list sa stavu. Najbolja varijanta. Tad imamo sigurno dobro generisane pupoljke za sljedeću godinu. Tad imamo siguran rost sljedeću godinu.
List što duže ostane, sve je bolje. Pa može da se desi grad koji skine dio lista, biljka izmurena, list popucao, ne možemo sačuvati. Ali što duže list ostane na grani, sve je bolje. Zašto? Virus šarke šljive svima dobro poznat, napravio nam je svima problema. Mislim da u narednom periodu, ono što sam čuo i od Nijemaca, da će se možda čak izbaciti tolerantne sorte, odnosno sorte koje su tolerantne na šarku, da će se izbaciti iz proizvodnje, da će samo raditi na tome da kultivišu sorte koje su 100% otporne, potrajaće taj period još, zato što treba se riješiti ovog virusa, put je dug, puno prepreka, puno zapuštenih voćnjaka, puno mogućnosti da se održi i na džanarici, jer polifagni je virus, znači i na džanarici, i na kajsi, i na brezni. Svugdje je prisutan, svugdje ga ima i onaj koji ima veću nadmorsku visinu, taj ima šansu da ga sačuva. Ovako to izgleda na listu, znači mnogi zamijenje virus šljive sa plamenjačom. Ono što je kod virusa šljive primjerno da u sredini ovog žutog, odnosno svijetlo-zelenog ima tamnije, znači normalna boja lista, samo je trug. Kod plamenjače ovo bude sve svjetlije. Na početku pojave bolesti, na plodovima također, znači isto se manifestuje na listu i na plodu. Plodovi brže prije opadaju sa stabla, stradavaju. U proljeće se nekako najbolje primijeti pojava ovog virusa, dok kasnije tokom vegetacionog perioda nećemo primijetiti na listu, primijetit ćemo na plodovima. Plodovi opadaju prije, ne mogu da iznesu taj period pred samu berbu na nekih 70 dana, ne mogu se iskoristiti, znači i preporuka i moja i struke bi bilo da se takvih stabala ili takvih sorata riješi iz voćnjaka da ih ne imaju. Sad ovako, evo ja sam ono što sam pisao u grupama, u grupi, pokušao da napišem ovako. Zašta šljive, ono što je, kažem, nije komplikovano, nekoliko je preparata, ali u pravo vrijeme može sasvim dobro završiti posao. Zimsko prskanje, bakar oksihlorid ili bakar hidroksid, znači preparat Nordox, Kocid, Kupra Blau ili već neki od tih bakrova koji imaju. Po upustu proizvođača, ako je rečeno 1 kg na hektar, 1 kg, 2 litra, 3 litra, onako kako vam preporuče, početak cvatnje. Dolazimo taj period 10 do 20% otvorenih cvjetova, imamo nisku temperaturu, 10 stepeni ili nižu, hladno je. Idemo, znači, ovo su aktivne materije, ciprodinil, boskalin plus pirakostrobin. Ciprodinil je Corus, Cormax, Jumper, Neon. Pirakostrobin i boskalin, to je Signum. Kako kod nas kažu, i sa jednim i sa drugim ćete stići do cilja, jedan je jeftiniji, drugi je skuplji. Jedan je Mercedes, jedan je VW. Znači, sami vi treba znači, ja mogu dati preporuku i jedan i drugi, a kad dođete u apoteku, pola kilograma Signuma za 500 litara vode košta negdje oko 95-6 maraka, možda čak i 100. I ne šteti pčela. Doći do te teme. Košta negdje oko 100. A 1 litar neona za 2000 litara vode, ili kako ide, neon je, dobro, za 2000 litara vode, daleko je jeftiniji ispod te cijene. Svako će se opredijel za jedno. Ciprodinil dobro djeluje na niskim temperaturama, ali Signum je preparat koji iz dvije komponente ima malo šire i jače mjesto. Nije loša varijanta, prvi tretman, recimo odraditi sa ciprodinilom, drugi tretman raditi sa boskalidom i pirakostrobinom, da se
ne dođe do zasićenja jedne aktivne materije, da ta aktivna materija nama potraje duži niz godina. Može i tebukonazol, to je preparat akor, znači, ali nije za niske temperature, ako izuzetno hladno, može na 12-15 stepeni. U punoj cvajti, znači puna cvajtja, radili smo tretman 10-20%, bila je kiša, sljedeća kiša nam je za 7 dana, čekamo sljedeću kišu, imamo punu cvajtju. Radimo tretman opet pred kišu, pun cvat, tad se mogu dodati i preparati na bazi bora, da poboljšamo samu oplodnju. A što se tiče, znači, svi ovi preparati iz prethodnog prskanja, znači, mogu ići u punom cvatu, a što se tiče prskanja, vi kaže da su, nisu štetni za pčele. Ja nisam pčelar, sa pčelarima sam razgovarao i kažu pčelari da pčelar ima stražare koji izbacuju pčele koji nisu iz njihovog društva. Ja sam danas u toku dana, navodim primjer, otišao u voćnjak da popršćim. Uzeo sam preparat koji nije škodljiv za pčele, ulazim u voćnjak, pčele lete, ja sad razmišljam, neće ništa naškoditi pčelama, nije otrovan, prođem, odradim tretman, idem kući, ja sam završio posao, one pčele su uklapile nešto polena, idu u košnicu, prolazi kraj stražara, a ona miriše na ciprodiniju, miriše na boskaliju, i stražar kaže, da znate, ti nisi naš. Znači, nema nijedan preparat da neće naškoditi pčelama. Svaki preparat napravi problem na svoj način. Preporuka moja i preporuka struke, poslepodnevni, noćni tretman, kada nema pčela u voćnjaku. Pčela, to je znači period kratkog dana, pčela tad leti do 4 sata, znači 5 sati, pola 6, vi imate manje, možete da stignete da uradite, jer nemojmo dozvoliti da pčela bude kontaminirana bilo čime, upravo zbog toga što će neko na straži prepoznati i vratiti nazad. Svaka pčela manje isto kao da je uginula u voćnjaku, ona je zdrava, ona nije otrovana, ali je ona kontaminirana samim mirisom od ovog preparata. Četvrto precrtavanje. Opalo je 60 do 70% latica cvijeta, treba da suzbijemo širinu u oscu. Aktivne materije, deltametrin, lambdacihalotin, actamiprin, Pollux preparati, Pollux, Grom, Karatezeon, Tonus, Volej, Afinex i tako dalje. Večernji i noćni tretman uvijek se podrazumije. 5 do 7 dana kasnije, nakon precvjetavanja, prvi tretman protiv plamenjače i listnih vašiju, preparati kaptan i actamiprin u kombinaciji. Znači, kaptan preventiva za plemenjaču, actamiprin suzbiće sve forme listnih vašiju, mora ići malo veća doza, stavio sam tamo u grupi. 6. prskanje, 7 do 10 dana kasnije ponoviti prethodno prskanje, znači ponovit ćemo prskanje još jedno protiv plamenjače, jer imamo porast lista, mogućnost za listne vaši za pojavu insekata, znači kombinovat ćemo isto, polovica maja mjeseca širin savijač. Znači, stavili smo feromonske klopke, ispratili smo kad je bilo najviše prisutnih leptira, trebalo raditi tretman, znači preparat, deltametrin, lambdacihalotin, Pollux, Grom, Karatezeon. Svi su oni registrovani za šljivu, o drugim preparatima nemate potrebe razmišljati i o drugim aktivnim materijama. Sorte šljive kasnije zrelove mora se ponoviti još jedan tretman za šljivinog savijača 6 nedelja kasnije. Zato što je 6 nedelja period koliko treba šljivinom savijaču od piljenja iz onog ploda, pada na zemlju, razvoja u gusjenicu, iz gusjenice u odraslog insekta da napravi taj krug. To je 6 nedelja. I postave se klopke, isprati se led, opet ponovo pravi tretman u pravo vrijeme.
Kada šljiva mijenja boju, prskanje protiv truleži. Signum, mili, flux. Znači, to je, signum je opet onaj piraklostrobin plus doskalin, mili i flux su samo piraklostrobin. Na tržištu ima recimo i Teldor, kratka karenica, fenheksamid, kratka karenica 7 dana, ali ovo su preparati koji će vam završiti posao jako dobro, jako kvalitetno. Oprašivanje pčelama. Svima nama povećava prinos da nije pčela, naše voćarstvo je ništa. Ne samo za ove sorte koje su samooplodne, za ove sorte koje su nisu samooplodne, nego i za samooplodne sorte, poboljšava kvalitet ploda i dolazi do boljeg formiranja same košnice. Ja na jabuci ove godine imam 10 do 20% zametnutih plodova bez jedne sjemenke. Taj plod mora biti skinut rukom i bačen na zemlju, zato što se sjemenka nije formirala kako treba. Hladno vrijeme bilo, pčela nije letla, nije bilo kvalitetno oprašivanje. I na prethodnom predavanju sam prikazao snimak, znači atomizer na koga su postavljene led sijalice da se vidi prskanje prehladnoću. Znači, mora biti magla, mora biti dobro raspršivanje samog depozita na čitavim listovima, na čitavim plodovima da bi to bilo kako treba. Znači, led diode vidi se sa druge strane. Svake godine je poželjno, ako ste u mogućnosti, Poljoprivredni fakultet iz Banja Luke radi baždarenje atomizera, servis atomizera gdje se namontiraju ova crijeva na dizne, izmjeri se protok. Domaćin kaže, kako ja nisam dobro odradio tretman, ja sam sve nasuo atomizer, to ja kad prođem, to magla iza mene sve, dvije dizne nisu bacale, dio zone krošnje ostale nepokrivene. Baci ono odšlo između krošnji, nema više učinu. Nema učinu, jeste. Đubrivi šljivu. Vrlo nam je bitno da znamo količine đubriva koje treba da se daju. Ali ne znam koliko od vas pravo neku kalkulaciju, pa sad u neke stvari se možda dobro i ne razumije. NPK, azot, fosfor, kalijum. Sva mineralna đubriva koja ćemo mi koristiti u našem voćnjaku, orijentirat ćemo se s prahovog odnosa koji je u fosforu. I ono sad formulacija 7, 20, 30. Znači u 100 kg đubriva imamo 20 kg fosfora. Nama u drugoj godini treba 20 kg fosfora, znači mi možemo da prihranimo naš voćnjak, odnosno bilje, sa 100 kg formulacije 7, 20, 30. Jer imamo potrebu za 20 kg fosfora po hektaru. Razliku od 7 do 60 u azotu dopunit ćemo sa kalijom ili ureom, zavisno od toga kako nam je zemljište. Kalijum na uvijek ove voćne formulacije daju više, znači 7, 20, 30, znači 30 kg, znači morali bi i ovdje pojačati đubrivo koje ima više kalijuma, odnosno čist sam kalijum. Što voćnjak je stariji, povećava se udio đubriva i daju se veće količine, onda se taj odnos izjednačava. Znači, za zasadu rodnu 160 kg azota, 90 kg fosfora i 250 kg kalijuma. Znači, ravnamo se sa fosforom. Za 90 kg treba nam 300 kg 7,20, pardon, treba nam 450 kg 7,20, 30. 400 kg. Znači, imamo tu, često imamo 100 kg, imamo 450, to je imamo 900, 30 imamo 160 kg, 120 kg kalijuma i imamo 28 kg azota. Azot ćemo nadoknaditi kroz kalijum u 2 ruke ili 3 manjim obracima, a kalijum, ako je potrebno, znači treba namiriti od 120 do 250, znači moramo uzeti đubrivo koje samo ima kalijum i nađemo. Znači,
Ja recimo svoje voćnjake đubrim sa kalijumom, sa đubrivom 8, 16, 24 u količini od nekih 650 kg po hektaru i jedna prihrana azotom kalijum 200-250 kg u proljeće nakon precvjetavanja. Znači to je nekih 900 kg đubriva. Kako ste mi dao upustvo? Ovo je rad jednog njemačkog naučnika, Liebigov zakon minimuma, tako se zove. Ovo je jedno burenice. Svaka od ovih daščica predstavlja nešto što je potrebno za dobar prinos. Od mikroelemenata, makroelemenata do uslova terena. Znači ovdje imamo željezo, bor, azot, kalcijum, magnezijum, fosfor, sumpor, kalijum, cink, bakar. Gore imamo sunce, imamo molibden, imamo vodu, imamo mangan, imamo sve. Bilo koja od ovih daščica da fali, mi nemamo rob nam je iscurio. Znači sve mora biti u nekom tom optimumu i pH zemljišta, i količina hraniva, i sunce, i zaštita, i voda, da bi bio pun prinos, da bi bila ova puna kašica vode. Zahtjev biljaka u ishrani, znači kalijuma uvijek treba najviše, azota manje, kalcijuma, fosfora, magnezijuma, sumpora, željeza, mangana, bora, cinka i bakra. Bor možemo da damo tokom perioda cvatnje, tad je bor i najpotrebniji. Magnezijum za hlorozu lista, kalcijum, od ovog perioda treba davati kalcijum, odnosno možda je već trebalo dati kalcijum, azot tokom čitave godine naravno, a kalijum biljka usvaja u periodu samog nalijevanja plodova. Tako da to izgleda recimo ovako, u početku vegetacije treba najviše fosfora zbog ove ćelija, najmanje azota i kalcijuma. U fazi plodonošenja azota kao nosioca hranjiva, fosfora treba manje samo za diferencijaciju cvjetnog kupa, a kalijuma za krupnoću, sočnost ploda i bolju obljetnost. Evo, privodimo kraju. Ono o čem vi treba da razmišljate, u kom pravcu vaše voćarstvo ide, ovo je jedna stara, tradicionalna moja bivša sušnica. Mi smo sušili šljivu, prešli na konzumnu šljivu za izvoz. Da li ćemo se vratiti sušenoj šljivi, mislim da nećemo. Zahtijeva više radne snage, problemi sa radnom snagom, ima to rad. I zadnjih par godina tu je potražnja za suvu šljivu nije loša, ali možda bi se moglo proizvoditi, ali treba nešto drugo izbaciti, se ne radi. Moja malenkost nekad davno, se bilo mlađi 2000, mislim da je ovo 7. ili 8. godina kad su sušili šljive. Ono je sušara gdje se ložilo drvo, period sušenja uvijek isti, to je treba prođe 24 sata, ne može se brže uraditi, a ovo su novi tipovi sušara, ali ovakva investicija 20-30 hiljada eura. Vide možda neki projekat ili u budućnosti za ovakvu namjenu, da razmišljate o tome. Znači, odnos tradicionalnog i novih tehnologija, pečenje rakije na stari kazan uz dodatak ovih kolona za odvajanje metilalkohola ili nekakvi savremeniji kotlovi koji mogu. Vas ima manje, vi se morate prilagoditi ovome što vi radite ovdje. Da li će to biti rakija za sušenje, da li će biti to šljiva za sušenje, šljiva za rakiju ili dio konzuma, to ili proizvodnja u vreću pa prodavanje dalje. Diskutovat ćemo o tom poslu. I hvala na pažnju.